warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi di Setia TV Lintas Minang. Yanti Group Kita hunting lagi di Jembatan Layang Kelok pantau 9 di Sumbar. Jembatan Layang Kelok 9. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat menonton teman-teman.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.